Okay. Thank you so much. Say what you see. AGH Live Studios, Ghana's numero uno. Yet in Seminole Asia, na yatwaso akwayenim. Ahembo sports. Pocket crown quine so. And I yede infantaribo na yatwaso abaye ntushi na yakwayenimo. Ya church ya ye papa so nyankropon mo na udwumadi a wodi enso aba power ha. And then the more ahembo no quine so na no pay wi ray. Yet is a quick update from Kotoko Kampa. And also a training a toja a bia a friend say Cape Coast Ogwamemu na a beach work. And I said the last video made it two and made Emma was up and a city coach Karim Zito and in some kakra tuja that didn't know about some more na a sorry opponent watch and some so at when him na be to me if na kwemo akoso 101 exclusively GH Live Studios. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, thank you so much. So we're here GH Live. Now, Coach Karim Zito. Yes, when I'm ranting, and then one more aqua PM will beach. Now, Omukoko Drew Hono. Na eso mu dianwea kakra nye so mo sese go wanum but eso mu branwea yes na ya ho fasuo no nso de kikim bonfrete coach edin sam kakra to ja yenhwe ansa nyentie na yemfa abeta aka MPOs I would like you to go all out for this. Try and then do it best. You were Juma Papa, but yeah, by Kwara, me catch the coach. Let me catch your question. I'm satisfied with the way you people are working. But we have to do more because more will be expected from us. Matthias here. And this is how we are going to go about it. Do it, but who here be now whom power? Be honest with yourself and tell me. Yes, and to Coachella and the two just honest speaking and as here the enante ewa sante nante kwine ponso. Na beach ya yababi pia na so gwamema yababi pia no so we player na hodo do a enye lakadesika ebia na afi na yetumrika na wonante nemum kanokre na yemfa enhwe ahomegye kwan so ma ahontisi su so na players ni nyina so agye atuma wo mo so edi anonti first day e wo Cape Coast no enie beach work ena wo mo eyo kama yemonim Yanso ye domusuko edi ama wo players no ena di anwea ede ko neba ayekutu bam kama no a emikatu wom opponent na CCC ani so no Kwara United for no wo mo ma wie beach work kama ena wo ma share game ase enti enekra no wo mo ebo ayonkoya kansie enra work of Morocco a sie wie Kwara for na adom bidum ya ye ne wo behia no nso enso ebo pre-season tournament back one and no chroma film and I'm say penalty shootout and omodi efremo woman Assad and a boy ya bibia etimi course so 101 ede ema boboko ni nanso ye boy we ye onfamra one fan kono na half time x 0-0 for work of Morocco second half and then woman a concede ye and almost take kama enti Assad x is 1 and with that athletic club nyameboa subsequently betimi no machia no so no woman so take come on here 1-1 on penalties and Assad etwa 5-4 woman edi efree monti sa pepe pen no so akwa ye na ye ko Nigeria mamu a opponent to opponent watch pa Kwara United for no woman so nia bra friendly games I would draw and omo airbo competition ba ko a me ne ka say woman airbo na omania bri wo mpa value jet cup no a pre-season tournament value jet cup no a pre-season tournament Remo Stars FC woman na normally woman hosti na omato nsa frɛ Kwara United for no eno omo bobie na eneye me no ka say beto na game no koso woman abo versus 55 minutes na Ikorodu City and Kwara United and ebo Ikorodu City and Kwara United nebo Ikorodu Nshebi Kwara United nso Nshebi no eni nchemu kakra yade tu dwade e be fi mu aba game no barrier ya yemfa ensi waso ho kwan they say yaba ne aba
momfa nche ye tu kwan kakra na ya basa dia na gadindim gadem enya ketu akra ye den sempa ne nyina besomo na wonsa tumi account chefa ewo mu Kwara United bo bokuyi omo nsem kakra nsam fanto anim ni se nyame anim no krani na eka kakra mene wo mu yie pa eka na amene Kwara United for no me ba cho ye ka kire wa na chan ade bi na omo de ka yie pa ba 53 million naira yes ka dollar ne naira na ka akofra but 53 million naira ene na omo de kapa cha se enya asem kuma players ka any ade mpo no said Kotoko yetua yim players winning bonus and afin so monthly arrears year clear no mo de akwa ehwebuada na aseda enka omunya nkopon se enei se sia yi de enei wo matimi clear ni nyina ama o masanya new sponsor Christ kan mu odruye enye fedi agronti new sponsor ena ebe show matade na deal no worth be 50 million naira eno $35,000 approximately and a shirt sponsor name one more ensaka and also kakra de esum ye team for exclusively ewo quantum pon so na bibia tumi akoso ewo mo na omo ne claim ye the Harmony Boys na se see ade new jersey no obahu se bc.game betting company and a eco sponsor Kwara United for no bc.game and a official shirt sponsor Eddie ama woma way mpanifo says strategically good partnership one BC for no so one a global gaming platform one Kwara United for no Eddie abo ani a one your na bibia kwaso nti sika kakra bam de sia nso okọ kopie mu e wo Kwara state wona de sia bibia e kwaso kama eniema etu mpom one technical advisor Rasani any answer tewo adensenya ene di nkomo na tewo enso edi atu yanim sampa bibia ekoso na tunde sani eka kire ne se omo precision no or bibia it's underway na omo so ate Kotoko nka na omo say it's work in progress na lapses kakra do man notice number fixe ho asa tournament a me se omo bo remote stadium hono asisi omo bo ba community Krodu FC bo bia nhwe bi no wo se omo ehun lapses kakra wo mu team ni mu enti wombehwe no omatimi ahwehwehwe na oma notice a find solution edi ama ni mienu nyina na bibia tumi akoso eno ensem kakra minion centrania or Nigeria cool 96.9 FM now sa tre edema post Nigeria daily tewo adesanya edi to yanima yenso wono monitor team no alata mamu edema ya bibia no eko kama yenso yedema enetiefo ewo mu na meka se team no sisi ade Kwara state governor no na ni abrepa se ekwan bi eso ofaso ema Kwara United no wo sa esi dadam biem no wo ebeyo yes into mani abre as say historical antecedent awodo a na team no ewom eni ade no regards to 1974 eni team no ena eguye wo team foforo ne efre Kwara Water Corporation Football Club na omuti ya eno esesa edin ma ona foforo beje ye no 85 to 1990 and be Kwara Utility Bombers of Ilorin chrono mum ne friend Ilorin na 1997 and esasa ye be Kwara Bombers Football Club Kwara Bombers enti 97 ebanwa and new owners state governor no agisi ni na so na bibia course enam se na sa team no relegation Kwara Bombers no and omo ko Ibadan ekoto team fufuro aye friends Exit Sparkers Football Club Exit Sparkers Football Club and omo change name no ayen Kwara United enti normal Kwara na 1974-85 ni de egu eko relegation ansori biem and a state governor ko Ibadan said maybe Mr. Cassie team Kesben FC mediama etoye ayen mediama any ade no sabi ene koye Kwara United boboku no so wo mokoto Exit Sparkers FC and ababaya Kwara United no Kwara Union Football Club of Ilorin na Kwara State Government and a Ekwato team edi free Ibadan 1997 na eno no bakute mu a edi ababedru samre won home jersey green yan kan say lemon green and away jersey and so yellow a bibia no todwa kama ewo mu na wo coach Tunde Sani and I see a chairman our team no so Kambi Titoloye, yes, of Akumbe Kambi Titoloye,
ɛna ɛhwɛ team no so a sɛdeɛ yɛde wɔn nsɛm ɛtoto anim no Harmony Boys anaasɛ the Afonja Warriors sɛdeɛ yɛde Porcupine Warriors no wɔn de the Afonja Warriors a bibia no ɛto dwa kamakama ɛde ɛma wo a ɛno nso ɛnkyɛmu a yɛde ɛsom wɔ ɛwɔ mu nti wɔyɛ opponent watch ɛna mesade abrɛ obiem ɛwɔ mu na Kotoko nso training no ɛto dwa kamakama bibia no ɛkɔ so na day 1 ɛna wɔhyɛ no day 1 no ɛyɛ beach work ɛne ne atwa ɛde iguo no na obi si fa Kwara United for no list maye na yɛmfa inking gu so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛne ɔmu hyia na ayɛ fofo ɔmo goalkeepers ahodoɔ na kakra yɛnim nie Suraju Ayelesu ɛyɛ goalkeeper ɔtaachema wɔ mu paa ɛna Ibrahim Yahaya Kabiru Muhammad Chisom Ngomere Said Olaniyi Arinze Ogbonna Junior Amufua ɛna Mark Ule John Wasu Jimo ɛna Alao Muhammad Isagata wɔn ɛyɛ players a Kochila ɛta yi so mu paa ebiam ɛyɛ Kazim Yekini Musa Abdulafizi Oluwasewu Ogurumberegije Babantude Bright ɛna afei nso Kracha friends Ozo Philip Shola Abdurrahim ɛna Akani Akim Tohib Gidabo Ini Emmanuel nti alatafoɔ no a yɛne wɔn ɛwɔ date no wɔn nsɛm kakra no wɔn friendly game no obiara ntumi nhyɛ bi wɔn wie a yɛde ho nkonnwasie besi na yɛde asom na bibia atumi akɔ so kama nti day 1 ɛwɔ Cape Coast ɛna keepers team fifiri ablomo team fifiri ɛwɔ beach na nwea no mu no yes Zakaria Fuseni ɛna wapu ne to apu n'anim akɔ nifa benkum no coach Zito enso say no working Patrick super fantastic asiedu ɛna fantastic captain Samba Unenso uhu no Johnson Kwampoku nso nie Donzo Morfin ene ne machi no Albert Amwanso ene ne wono nso ye sede ye kama Patrick ena ye sede o konso na no enom se krachi ye nyane sa wa ha o asante empesa impinsu brawanim ene mo frɛ no a oba kama bibia ekoso wa no nti ye da se wa enjoy yes na yemfa abasobɔ no ma Asante Kotoko media team say oma provided this footage na obia enya bi ehwe kama enti ebo oma abaso stronko kwan so na yabo Hope brand nso abaso the Hope brand super phenomenal work and the Hope brand amaye ho ayefe kama yes odie eye ya na waba abaje Jesse papa TH bi na ye ma radio presenter bia na ada busemka opebi na ahye okane saa no makwa akoma ne bi na ode ahye na ogya ho asemka TH mo so monye fan mo ma radio fo bia na ada mo Kotoko company fo mo so monye fan radio fo no kan sem na nya mo meritrate na se mo fo mo kwase ni bia na omumra me yi omu ho ano mra the law is the law na bibia nkoso radio ni bi na no ada se de na ye ka no kansem hunu bia ye de ano kan na nye nanso radio fo ya mo me nya isansam ne ka ho bi nti yetu ye ho efo na bibia tumi akoso kama yes kofo we mi ni de odi o ma na ade asem akwasi frimpon olomo emos na ogina me mi ni fa so no bibia na ye wu benkum na krachi Kotoko history archives nyina da ne trim Kotoko ba ye se de ne sitie nso ono nso ene gina ho a wapagya ne nsa no ye fe no Oko Lopez nickname no oka no abokuto na ne din pa de Isa Amadu Okorongu equipment officer of the Black Stars of Ghana and equipment officer for Asante Kotoko yes sana isitie ewo munti Kotoko ho sam ne de behu kiu na wanyan chefa stadium no ha na yeso otina pitch we so any GH live studio. Thank you so much for watching. Yes Abba near the quick update after also. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?